Cijenjeni gledatelji, u ovom prilogu idemo do još jedne porodice u Bosni i Hercegovini, tačnije do Sarajeva. Zahvaljujući našim članovima Humanitarnog fonda iz Atlante, koji se brinu o narodu Bosne i Hercegovine, o njihovim potrebama, zaista dolazim na mnoge adrese i pomažemo mnoge ljude. Da li je u pitanju jednokratna novčana pomoć, pomoć u stipendiranju učenika, pomoć pri ekonomskom oporavku, važno je da smo tu i uvijek uz vas. Pored mene je gospodin Dževad Biber, koji ima dijete sa posebnim potrebama. Svakodnevno dijete odvozi i do škole i vraća nazad. Dijete je 100% invalid. On ne radi nigdje, supruga ne radi nigdje, dosta teško. Dževade, evo nas ovdje, niste naučili na kamere, niste naučili na sve ovo džaba. Ima ona koja kaže nužda zakon mijenja. Vi imate, eto, dijete sa posebnim potrebama, 100% invalid. Pa je 100% invalid. Pa evo idem u školu, dovozim, odvozim. Ima to na svoje primanja, malo borimo se. Da, idete naprijed koliko možete. Vi niste tražili pomoć, ali su vaše komšije išle preko Humanitarnog fonda iz Atlante i evo, oni su vam poslali 600 konvertibilnih maraka kao jednokratnu novčanu pomoć, donaciju i podršku vama, vašem djetetu i vašem životu. Ovaj novac je vaš. Hvala vam, zahvalio bi se i koje poslo i vama i svima dobrim ljudima. Hvala vam puno. Da, neočekivano, iznenada. Iznenada, baš neočekivano. Da, čovjeka potresao ako nekada neki trenuci i momenti, ali eto, hvala Bogu, ide se naprijed, tu smo jedni uz druge, što je najvažnije. Hvala još jednom svima članovima Humanitarnog fonda iz Atlante na vašim donacijama i na vašoj pomoći i podršci koju svakodnevno šaljete. I ja bi se zahvalio i vama i svima.